Estudante cursus liang Korea, husitinan rihun rua rua nulu resin rua, nian exige sirania direito, ba secretário de Estado Formação Profissional no Emprego, CFOP, li husi conferência imprensa segunda-feira ne, formado curso liang Korea, tinan rihun rua rua nulu resin rua, hamotuk atus rua lima nulu, hato sirania preocupação, tamba contrato nebela daukmai, no ne formado sira exige sirania direito, ba CFOP, o insamak bele buka solução, ba sirania situação nebe enfrenta da daun ne. Portanto, formado curso liang Korea, tinan rihun rua rua nulu resin rua, Rodianos da Costa haktuir, sira hahutuir kursu liang Korea ne iha fulang Novembro, tinan rihun rua rua nulu resingida, durante fulang ne larang, depois exame iha fulang Junho, tinan rihun rua rua nulu resin rua, remata exame iha fulang Novembro, tinan rihun rua rua nulu resin rua, husi sira ne barak makliwana teste, o valor bot no ne iha fulang Novembro, tinan rihun rua rua nulu resin rua, governo le husi CFOP haruka sira tem que completa documentos no sira halo hotu ona buat hirak ne, mabeto agora la iha resultado tambane sira husu ba CFOP o insamak bele buka solução ba sira ne problema ne be sira hasoro ne. Ami husu ba CFOP tambasa ami candidato trabalhador Korea tinan rihun rua rua nulu resin rua, hamutu atus rua lima nulu. Nia contrato se deu mai no barak mak se deu ba serviço iha Korea. Mai bet tinan rihun rua rua nulu resin tolu nia. Contrato maka mai barak no candidato trabalhador Korea tinan rihun rua rua nulu resin tolu. Barak maka agora arranca ona ba serviço iha Korea. A halok se fope halo ne, ami sente halo discriminação. Atendimento la justo. Ami desconfia iha manipulação balista ne. Ami husu ba CFOP, tarik aminia lista ka data base ne imi halo lakon ona, bele recolha fali aminia naran phone hodi haruka ba Korea, hodi nune kompanhia iha Korea bele haruka aminia kontratu mai. Nen, ami husu ba CFOP, atu renova fali aminia documentos, atu nune la bele mate ka expire, tambah ami kursu durante fulaneng, ami lakon buat barat, sakrifika buat barat, no lakon tempo lugu kida. Ami la concorda CFOP dehang ami dia documentos mate ka liu tempo ona. Tenki kursu fali body test fali ba dala rua. Ami husu ba Parlamento Nacional atu mai fiscaliza hak CFOP nia serviço los kalai. Serviço ho profissional kalai. Serviço ho transparência kalai. Serviço ho akuntável kalai. Walu ami husu ba Parlamento Nacional ka PDHZ atu hamutu ami hodi ba husu CFOP atu loke tok sistema ne hodi cek ami nyanaran se iha sistema kalai ami nyanaran sira haruka ka submete duni ba Korea kalai ami husu ba organização sociedade civil sira atu fos solidariedade ba ami ne problema hamutu ho ami hodi exige ba CFOP buka solução imediata ba ami ne problema ne. Ami husu ba CFOP atu atende timor oang hotu hanesang hodi ba serviço kabuka moris iha Korea. Tambah ami muspovu kiak nia oang. Formado siramos husu ba primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão, atu fo bolo atenção ba CFOP, li husi diretor nacional emprego estrangeiro, o insamak bele resolve sirania situação idane. Tambane informação nebe formado sira acesso, husi funcionário sira balu iha CFOP katak, sira naran database la contiona. A reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post.